Di Kumno Paralok saya sin pengapiang suai pi Baroh syakani ke YouTube channel janga ke Jingtip Technology. Bat Paralok baieid hakane ke sengi ngakwa pin EP kani ke way competition berkerteng ka FIFA World Cup Fantasy. Kani ke FIFA World Cup Fantasy ke competition bangilak ban chna ik team jangi ban ngilak ban jit ik player jangi kumbangi jole ya ka Fantasy Premier League ma. Ta alingan pin EP kumno bangi Ialehkai kani ke game. Dan kong do pide ban link hapoh ni ke website kan sabuk ya ka link jong ni website hapoh ke description jong ta salik ni harum kita ni your privacy. We use cookies to personalize content and ads singing I am okay with that. Tapi dah ada I come tu bila ban ni harum kita play the official FIFA World Cup Fantasy game. Get started. Build a team, select 15 players with your 100 million budget. Kin I ngi 100 million budget kumbangi jole ya ka Fantasy Premier League la ni ka UEFA Gaming League kin ai 100 million tinggi nak banjit kat santli ki player tinggi nak ban ya maximize performance, use subs, transfers and boosters to get ahead of the game. Ngilak ban pendan kam ya ka substitution lani ki transfer ro la dadan mano-mano ban saw dak kala sedang kan ya game tinggi nak ban challenge beri Paralok jangi ro challenge friends, play in leagues with friends and challenge managers globally. Ngilak ban join ki league ki badan global ro dan ngilak ban Snahi ke league ke balong lokal mah lala ka jong jaka de pilaban compete batki Paralok jampi tengin leh ni ajrong get started pilaban Paralok hani kita top build a team, select 15 players to pick a captain. Each match day your captain scores double kamut hak tu kasngi bagi Lehkai ka match day 1 your captain bangi jet dau yo point subo dau yo pra point tengin yo kan real point kamut kamta kamut captain un yo arsha ka point ma double kamut arsha. Then manage your team hani pan kita make transfers and subs to keep your team fresh. Tingilak ban pendan kami ki transfer la ni substitution ro transfer ngilak ban use kum subut la dep ka match day 1 kan dan ka match day 2 telak subut la dan ki player ban saw no la ni dan ki player ki ba bam I tenat Lehkai ma ka team jang pi pilak ban transfer no iki te jet no ri player ki bakam ikop bakin yo points Shibun ma ban yo tap goal ban yo save penalty ban yo clean sheet kumtam-ta ter. Then apply booster, use your 12 man power captain and wildcard booster wisely. Dikini kilang kum ki extra ma ngilak ban use yo tau 12 man kani ka first time yo skong kata the power captain try kan triple try ka points but ka wildcard ngilak ban use lada ka team jangi ka flop palat kamla ahi ban yo point Shibun tingila ban use yo new booster wildcard booster. That's all. Good luck with your team play dengan jet hani ha play tingila jet ha play ngila ban jet iki player hani ma katsan multi player ngam jet ngini ad nang kong do goalkeeper ngan ai Alisson Becker jongga Brazil dengan ai ni plus sign the so wing dan kam Denzel Dumfries jong Netherlands Jules Koundé begini diki defenders dengan jet sagi defenders Lisandro Martinez Virgil van Dijk dengan jet Virgil van Dijk ngenya pechu kam jauh Cancelo rung ham jet hi nomor uniu assist bahma ya ka Manchester City dia try Portugal ro na sa assist bah Tengin jin ada new player by USA Weston McKennie new Lehkai na Juventus tementangi dan come so forward kanu ka pisam dan syo ni hab adjust ya ka squad right ya ka price yang squad ni hab adjust kan lihat dengan adjust ya ka squad dengan spend EP Paralok di bila ban Paralok kani ka complete squad jeng goal udan Alisson Becker, defense Virgil van Dijk, João Cancelo, Alphonso Davies berpavat, midfield udan De Bruyne, Musiala, Jude Bellingham, Baroh Sergei. Teha forward udan Vinicius Junior, Baroh Raul Jimenez. Teha Basong Benpat, udan Diego Costa, Marcos Alonso,
Western Makini baru Mislav or Stitch. Dia pilaban I kini ki thong ni. Uki pilaban I plus kemudian add player. Mutuwa long arrow ni transfer C captain. Number 1 bench kemudian PE. Marcos Alonso di number 1 bench, number 2 bench di Western Makini, number 3 di Mislav or Stitch. Dia dapat kuaban sub on piap jit mutuwa green sadani arrow. Dia ni lock kemudian dah kalau akut ke transfer finam lah syuban change player pila ban reset ro mentah kadang ayu mentah kapat sedang ka World Cup tek mut kipidang lah ban reset ya ke tim pila ban jet dah kawai ke tim ro pila ban change pila ban lek kat paman mentah kat kan empat sedang ka World Cup dia ke booster kamut ban pen klany mah ya ke tim injured kamut player bala dan injury the eliminated kamut kitu ki country bala alim mah kamut syubuk dan player jong pinang ni bala alim na bemrung syuk syaka quarter final A te kamut pila ban transfer na kumoi tengin lek ni harum confirm. Don't lose your team, sign in to save your team before the tournament starts to enter the draw. Create FIFA Plus account tengin ya klik create account. Tementang dan kamban create ya ke account kamu ni sign in dau email AA mah te alingan pen IAP mentah kuno pila ban sign in engkong duk pilih ban pendap ya kerteng jong piang ni baru email jong pi baru date of birth rupi dan kamban pendap baru snam dan mentah piap jet ya country jong ingat dari India ni belajar rom HI India choose language ni jet English dengan I continue kita tekan ni dekat step 1 mah kita ang ni an account has with this email already exists if you are a fifa.com member please sign in with this existing login details dengan ngaladon account dengan apshu sign in by direct. Dari dapat dan kamu sign up, pila ban sign up kum tu bagi batai mentan dengan I yang confirm dengan I sign in. Dengan I sign in, kita pendap bi dengan pendap mangam ni, yo email jangan, baru password dengan dan kamu type password ang ni. Ngang ala snateng ya ka account FIFA jangan mencoba. Di pila ban I Paralok kelalong dengan update first name country resident update language dengan update English kalong kumni dia tik ya kan I have read and agreed to the terms of services dengan I harum continue dia kalau continue kum tu ngaladan account mensyua ngala klet no dia pila ban I minta ketuk you kelalong dia pihak sina pihak thoi peteng jong piang ni ngan thoi peteng jangan piro sepentap iketeng jong piang ni the username pak banjit kumno ro tengah ketimbang Asia ke dari Brazil dengan thok Seleção 11 mah beli the last name field shouldn't contain special characters dan special characters oh tidak Intan Brazil football. Katur gamlang lah. Tingin hab ijit bahaya kerteng. Juga username tip balai gamlang ni. Shillong tengin sitok kai nak shillong galang ni. Dengan shna shwai gini username dengan sa Bniah. Pila Bniah Paralok hakane klipmat kalalong ka tim janga kathut mentan hang tu hapoh username ngala type kat batai burung claim I special characters ro tamba kat ka username ka jong ka tim janga kamlong la te pila Bniah ngala shu thon no ate jrong shu thok luman Jingtip Seleção te kan ka tim janga kalalong te pila Bniah kani kalalong kumni
Tinggal klik nang ni. Match day 1. Khadway sengi ha sengi ka ba. Khadway sengi nang ni mo kan sedang 11 days to go kamut. Sa khadway sengi nang laban. Shina team. Pila ni kani FIFA World Cup Fantasy kita ni jarang mah. Tinggal peit my team. Kani ada team janga ngadang laban change. Ngan sa change si namar 4 dikena mah dan ki player ki bam fit ki bam ayu. Ngin bahaya player ba ibat miti kena begini Ialehkai bet dengan leaks my league ila man sina ya ka league ro dengan sina league mentan and create dengan sabuk ya ka ayu. Step 1 league settings, fill out the short form to create your own league name ini nama keteng jangan league. Long FIFA mah yang cerita nak ta yang I public bakin yo Ialehkai lang giwai yang I create league teo new code ngan sa bo yo new code hapoh ka description janga dia dapat kuat ban join hilak ban hang ni ha league dia salit yang ni join league tapi tak leh join league sa klik auto code mah nak sabuk new code apa description tapi lah join ya kan klik jong kan ke leaderboard dah kalau sedang ingin saya mana balik ni kan ke help desk kan ni ke FIFA World Cup Fantasy mah Paralok baieid pila ban Ialehkai lang kan ni dengan ya song tenat kamtam para mangi lebe song shit football teh ini so tenat bahaban Ialehkai kan ni ka FIFA World Cup Fantasy meribon nang ingi jo Ialehkai hai ka Fantasy Premier League lah ni ka UEFA Gaming Fantasy League dan ni ka Serie A Fantasy League ibon hagi Fantasy League nrai mentar te kadai jong ka World Cup ka bahek utama dengan ngeit scam pirup hinya Ialehkai ka ni ka FIFA World Cup Fantasy dengan ya smotenat ma ban ya Ialehkai ban ya long competition kumta dengan ngeit scam hinya join ya ka ni ka FIFA World Cup Fantasy League dengan ngeit scam ka ni ka video ro kan ya rap ya pi pila ban sinai ka team jong pi ka baklan begini ya iyo ban ya song shit lang ha kan ka tamasa jang World Cup te Khublei Shibun Paralok baieid bila pajadu kan klip mat nang sport yang anak Porsche Khublei Shibun